Prva od znamenitosti Istanbula koju smo posetili je bila veličanstvena Aja Sofija. Sveta Sofija, danas zvanično velika džamija Aja Sofija, je bivša pravoslavna patrijaršijska saborna crkva. Od 537. godine, kada je izgrađena, pa sve do 1453. godine, služila je kao pravoslavna saborna crkva i sedište Vaseljenskog patrijarha. Od 537. godine, kada je izgrađena, pa sve do 1453. godine, služila je kao pravoslavna saborna crkva i sedište Vaseljenskog patrijarha, izuzev perioda između 1204. i 1261. godine, kada je pretvorena u rimokatoličku crkvu za vreme Latinskog carstva. Aja Sofija je bila carska građevina u kojoj su skoro 1000 godina krunisani carevi. Takođe, bila je najveća hrišćanska crkva na svetu skoro 1000 godina. Od 1453. godine, nakon pada Carigrada, sultan Mehmed II. Osvajač naredio je da Aja Sofija postane džamija i to ostaje sve do 1935. godine, kada je osnivač moderne Turske Mustafa Kemal Ataturk sekularizovao u muzej koji traje čitavih 86 godina, tačnije do 24. jula 2020. godine, kada ponovo postaje verski objekat, odnosno džamija u kome se održavaju molitve petkom. U samom objektu dominiraju simboli u duhu islama, ali se mogu vidjeti i obeležja hrišćanske vere kao što je ikona sa Bogorodicom koja drži Hrista sa carevima Konstantinom i Justijanom, a nalazi se iznad ulaza u Aja Sofiju. Takođe, unutra se mogu vidjeti prikriveni krstovi sa Majkom Božjom u vrhu polukupole prekrivenu belim platnom, ali ipak vidljivom iz nekog ugla. Ulazak za turiste je moguć, ne naplaćuje se ulaz, ali žene moraju da imaju marame na glavi, a pre ulaska u samu džamiju se izuva obuća jer je kameni pod prekriven debelim tepihom na kome se vernici mole. Jedino mesto koje nije prekriveno tepihom je mesto gde su krunisani hrišćanski carevi i to mesto je posebno vidljivo. U bočnom delu, odmah i ispred mesta za krunisanje, nalazi se biblioteka, odnosno čitaonica sultana Mahmuda I. Aja Sofija je monumentalna i spolja i unutra. Jedan od detalja su prelepi mermerni stubovi sa različitom izvedenim kapitelima i impresivnim mozaicima koji ukrašavaju lukove koji ih spajaju. Nažalost, gornji sprat Aja Sofije je sada zatvoren za turiste, tako da ćemo ostati uskraćeni za taj pogled.